Alright, Abusia, Memo Akwaba, Edwaba, New J7 TV. So, and then no first time who you YouTuber, best over subscribe channel, and no like it, so Ediamaya. Abusia for a year, Prophet Ojaba issues now. Just a num social media, and then the TikTok zone. Abusia for and some now qua Baba BC. Ushe video na edaso na ye spiritual father. Ye kan sunsun nyuma pa de a oye number 1. Wada sunsun eti sunsun edidi edware wo sunsun mu. Kwananda bia eda osu bia no. Wode di hianse obe contact spiritual father ya mba be kan ho asem. Abusuya so opese ye bo wadwuma dawuru edma so a obetimi afa number na eda screen asem. Ana me kanfo quality pictures so etwa video any pictures. Say you ready and I say bibiara or the way you contact quality pictures. SK Ventures so West Wood area open so painting no twam yopo kama. Just all the only sky cry the West down area. The hands were plaster down, upe paint, and it doors on the or the fan number no as a friend now in come. Abusia, young one video ya a spiritual father air can young video in Beba. So account. If chow is na money the amasuman. Ubons a drobia de Bemobia, and I'm suman as well alienum. A drobia de Bemobia was an who yadi. Who told what bomb who told because ye be bomb pesos 20 and Ponquam yet son. And so your mounts as I see Winseni infant of Young Pamanensa. Number 20 womb baby about Obecasa. What must a cassa. Instead, you also call a sorry. Yammy be a say, Mammy, say, Mammy. Ya cabe for ya chibi bribi. And I didn't know chibi. I didn't tell some say bay for any pabonini. Your bay kind ho. And your bay fit town near bay coco. Who crow your bay for? Okay, Nana say a binungaze a bay for bay from penny 40 bay for abbey. I didn't know what bay ye na we quack watching say. We no pabonini and as I was adding. You made us me you be last 2 years. Okay. Nipakono Virginia, US. What the no be jai. Okay. Was say papa, the dua na dua. Me be da. Me de me chiri anem se me hu magazine. I am ma jaja. Obetu ne bema. Okay. And what didn't who be jai me. What didn't who be jai no. And me yen yoma. Inti me catch and say bo koto dwem wo sinana de obey bia no me de me mfa ho nti ya mamere eye bibia na ye tutu Andrew I think 2 months 2 weeks nti aberwa na wo ye ne sa e ne sewa okay nti wo efuom na abosom di kontiba born kwa achi ena ne kro no achi aye ena wo tiem ade bia bomi no momfa me omde ni ko fie and was see on finding hospital. And omdeni ko hospital say obi anya no. Okay. And oba fie so wa ba fie a ayese no ho aton kakra o say ko akwa ne bema no asa aye bibi wo abochire ho and abusum sa ball no. Esa ade aba asa ball no. Into o ball na wo sisie no the way abusum process no na o kan no mu nsem into o kan ya ma ebusua no e frɛ o mo brother no wa abochire no say oh mamfa number bi mamo na momfa no enko omde mame ne firi barekesi taxi mu no omde ne buy na yebusa mame ne se kiremu mame ne ka bibia waye bia ma ebusafo bia no wo se wonnam ama ne baba wonwu okay wo ka bibia na me ka so okay for baba na wodi ne fama me nti watenam se wo posane wo wusu ne tise kakaka na ode ne nsa ode ade te se bia mame ncha na mdi chia wo si enam se ne baba na wo se baba na msumdi ma ne baba no ena andu I think 15 minutes na mame ne wuye okay wo be wu wo abontin ha ya okay wo condemn ena omutam de ntu ka no mo be yi musuo ye bibia wieye fita esise enhira ba abusuanim enti se bia obeka se bia yo be kwase wo a nipa bia wode no kwakogya amade amasuma na se wabɔ ne ho banyanka se wiase opia ne ho wonya pampo ne wo wiase dia prebambo okay because one prebambo a adwuma wo obi bekun wonim se bia ye nuama o mo abochire no menu mi no wirim se wo kwa abochire wa yi enso entesa
asena so obi akwa abochi no wo fakra so wunua bemra ko chi wo de fampa aboji na nachi menka so de ni ko bebi akwa ko chichire no se bia chichire ye doso ma no etimi sene adwuma min wo say ye nua fa bebrebe fo abochire a bebre da tire kwan so ebusafo nim so ma yiyi ebi mpro nka so mo didika obi ntimi ntwia ne danka because abochire wo ye adwuma ye te large bill internet bill water bill ni na asefo wo wi aketuo bi na ya aka enso ebusafo nim say de enti wo ba hu say obu ha wo fra abochire be wa bank busia wo de beja pade enti wo kwa na wo ye de wo ye installment wo tua kakra so what ase enso ebusafo bia ne me say wa ye de wa ye me wa nso so entisa so enti say bia wo pese wo di ye wo abrabo mu a e wo say unya bambo unya ba bia e ho hye ankasa so wanya ba bia e ho hye a enye yi enda asema me kai me ne wodi nkomo yi me suma ya achi obi sa ya wo kunu flat wo ye me ko ye makola abuzuafo said na na esi kan ye bre ni nti ye be ko ye nsem na nkasa ye ba ye so abuzuafo se opese SK Ventures epenti wo dan ye bibia ma fa number e screen quality pictures you take pictures and bibia se opese o friend na so anana contact no ene da e screen ene no fa eno sa number na sa ye WhatsApp number na wo fra nana no bedi nkomo nana ye hwa de nana ye ba waso ya nana dwumadie be sa na wudi obi ho no ma wa se opebisa akwa buruchire wo ye adwuma unhu anu bi ne beda na jo bi to cry said and now can say wo ye masturbation na de nana ye ba waso ya sa ne ma bobo si nana wudi bi hu dwuma e wa ha na se wo ye ni nyina ho dwuma e wa ha na yo ye ka sunsumu a obia ne ni problem hanom ade a menye ene ye dobru monyi menye sikaduro menye dosu manyoma no me medie na nse meye dwuma bi yoba bedamase men charge se dwuma se mintumi nso a me ka kire so se dwuma odo ba ne mu odi ma mfa nko me mama me panyini bi ne nhwe se dwuma ne be yi on se obi wa abochire watena wo 10 years 12 years 15 years woni krata enem ni because bibi kuram so what must be kuram ankasa papa adwuma ne doso ntimi kase mbebo se miye a mentimi mbebo bobo bibiri de mentumi de me ka kire wo ena misa ayalesa soso de me otumi ni na nyankopon na nanom ada wo ma se inshallah yo ayaresa me pese me kan asem kakra we me entite fontie sa asem we iya we e ma na omo ye hook up nkola ntotototo fi wa no munya hwe yi ana o ka hook up a won say obi wo no ma hook up no ansha dan tiase tina obetima a kire na ase ibrofo no sele kwemfo no yo mamin medase ye ka enu a sele kwemfo na meka ho asem papa obeti me donyame na asem a me kai kidini failure iya we ebedo so ana kidini failure ase o kidini be faili ebe dosun wo iya we mu ankasa nyankopɔ wonyi yemfirim wonyi menu yemfirim e man na benya saade no because enyese bia esunsum e ade a da ho one drugs no e dosun papa yemfa agronto nchen de yeye no eni kan no eno na sunsum omotena se a pap Ghana no your spirit omukura Ghana so what must maybe share nkom election yi say yentwam tin asafo na minim de mehuntira so what must you the way ya Ghana ne pese e kon drugs ni asafo e bia wo fia befu bo aton so what must enti ye bodo huru a se wo baba bi e wo saati bia ni mu a ya siraw tunfo kakra ontimi ntunfo fa mpabogi ne mu fa baabi akola se obakura na so wode ye wa akwankyere bia ebe ya mawa nyoma betititi nani so so what must say but se bia wo pese wo hu se bia nyoma ekoso abochiri ekoso ewo ehunhumu a wo beda pensu insupa for good chance 55 bonum fashion won pass bompa fashion won pass ade be cho be from aka no kro bo hu se nyoma esisi ankasa ana ba cho se sisu bi mai se wo pese hu se nyoma ekoso 2025 yi Bawdin ka so 25% me hu ade ekoso 55 munu no de nsu ade ogum clean water no da sha won pass na wa chia wuti atoso wo chia wuti to so a nyoma obehunu anopa obefeme abomamane so what masa na brabo ni sitie enji se bia do beka to se bia sunsum adwuma wo ko sunsum de bi entesa you see wo give up wo sunsum nyoma mu a omu be ha
You catch you say asimisi wa ye tam wa nyeska tam papa enye easy nyoma obefam no ansa na obeti magina ne naso no opa yemfa Ghana fo sika fo papa ebusafo nkwa na nyame pe wana bajole enso wan fa bebia obede ne wanyeska ara ya no mka se ebusuan ni mu no ye obi ono ma watena musika sem so mo amu ebusuan ni mu nyina baje no kresa onnim sa woni wa damfo kra betimi anante na onyoma nyeyi oyi obetima ko ware oba bi kra de waba wa brabo so ahyase na onyoma ekoso wonya ko ware oba na du mere bia na bibia atu atwa na onyoma nkoso baje no sa na oba no na efro oba no side na se wo be ma na so oba no na sabi wo ye baifo o house me da se wo be ware oba e wo se wo kwa bisa emframa wono hwane nam baje emframa ana asem yeri aje usa bof usa ensuo wono hwane nam na asem ni nyina no aje ya acheche ma yo mpe udi ma ubram pa emframa eni eja ene nam ensuo ene netie ene nam se wo ye bema wo ye ensuo na kware eja enye yeda na hasi no ase ya akire ma adwen kakro ana mframa ya efa sisi ye na eni ja ne nam na di nti na ye na ye ti ye be hu se mframa ni ja ne nam yo me das element asem na meka ena me de ba enusuo wo eyi ka ne sen a kropot na wo so bidia de na wo be bom ebe ma na sorry nya mframa enti mframa ni ja ena nam netie eni nsuo ena nam nti na wo si dan a ere netie eni nsuo ena don mani yesi no nti se wo ko ware oba se wo be ma no wo ye ja no ko ware oba wo ye nsuo a nsuo ne be dum ja no okay onyoma enye yi okay so what must bajo na no nche so wo ye baifo deb mo element in nhia okay obi ho wa ware 10 years 11 years wo mu nya wo mo element ukwohwa na doctor say mo moja no emfra oboa moja bia nu wa emfra deb element no en connect okay so what must element en connect opa be man timi fa achire no kwakwa wo no oba no da so to wo ngoye so what must enti ye wabuso bi ho ukwa sika ni abusani but award ye omo wutwo ebuso bi wo ho a awo nhire ni ba sika eden ewum ye obuso bi wo ukwa ye say ukwa abusua ubetima kwa abuso bi wo na yale nko a so and asem tito enti say ukwa ebisa ukwa ware oba kwa ebisa okay ukwa ware oba kwa ebisa so what must the ama enne menu mienu emma omo menses eye omo edida wo mo no eye pad na omo bobo no omo jai tete amamere ye na nanom ka ne tete no omo de cotton antema woye obuni nsa no woda hye ne pantim obo so wode hye pantim a efo a na wa wohoro no kama wohoro no kama na wa ya de wa hata enne menu mienu oba besia be the menses pad we menses pad ni wi a bonse na wa yi ya no ato atwene anyway ye wa uhumboni wo ho ye we ni boni wo ho so what must enti wi asere wan so ho a kwase be kum te se de yekun akotere no abusuafo hwe ha wa nana esi kasa cheche sunsun mu asedi anagese nana uba sunsun mu dia wati sunsun mu ana wasati ase so dia no how a wati ho a wodwene ho fa nana namba no e wo screen ase na frɛ nana enu nim komo problem bi e da osu biara enkasa nana ammo me yare so nti anaso ammo me problem so nti woda so ye de eto wo se nana nka me hawo wode fa namba no na frɛ nana ye bre ni nti no ye pese ye de ye nkomo twetwen no baako de esi na next time no ya saba ba beto aso pa tu na ye ko ye yutu ya ye bai because ene ubinu na 21 no atale down 22 no atale down nana afutu be na ade be ma ye yutu ya ye bai se de be ya ye benyini aba be te se de mutumoti me da say o hwe me obeka se bia me young guy but my clock 40 something okay ye kan say yensua me pa chaw okay yensua respect me pa chaw fa che me okay yesua sa de na ye be ni ache ni enya kwankwansa
nya atwem pesimi nkunya wo brother wo sewa wo fa wo abochire wo nua be me bi wo abochira me nka so de ne ko ba bi kwa kwa kyekyere no so atmase enemre yi yenhwe ade bi bema wo pese wo nyini cha Emma memfa be ma bebrebe because oba bi ni spirit a wode nam asena wo se be ma hya ase wa omu apagya no wo pese wo bobra no wo bon se Emma no hu omu different wodi agora wo sika building ebesa etiefo eye jase eduni papa yesresrem